29 минутта. 29 минутта. 810 рубль. Ассаламу алейкум. Туғандар, мекендештер. Қандайсыздар, амансыздарбы, тынсыздарбы? Құдай бұйырса ішке шықтым, ішті баштадым. Бұл екінші заказ болды, бірінші заказ тарта албай қалдым. Так, 30 минутта Куршовый саттан Украинскийге келдім. Жарым саатта. Бүгін 16-сы болып қалды. Либо 17-сы бе. 17 август күнге 4-ші күн болып қалды. Бүгін қандай болып қандай жоқ сіздермен чогырыз. Көптен бері видео шықпай қалды ұқсайды өздаған. Кеттік анда, дальше. Кимде-ким бірінші жолы болып көріп болса, подписаться кнопканы басып қойыңыздар, лайктардан басып, комментарийлерден жазып ой пикир, ояқ-мияқтардан жазып кетіңіздер. Мен осы ішті баштайын көйле қандай айтқан. Макил давай дейлі, не дейтілі. Кеттік. Мына заказ береді 1,5 километрден. Алайлы ішті, баштайлы ішті қылайлы. Жамғыр жауады іште, погода жамғыр жауады. Той болады, той. Кефтер гарит болады. Кеттік. Так, üçüncü zakaz 15 minutta. Mınalar kanladıktan mınalar. Короче, üçüncü zakaz 15 minutta 305 rublga. Uber'in zakazları. Uber'in zakazları на оплатаны без наличия оқоймын, қайран наличия оқылтады ғой. Неге онда оқат, без наличия ойдан кечке тұра өрбейбі. Uber'in заказдары эконом заказ қылғандарда, короче, вообще баяғындай экономичный, тырышқан адамдар болды ғой, ошыларда. Комфорттықын түшінбеймін, неге коэффициент жанып, неме болып атқанда, комфорт арзан есептейді дейінде. Uber'deki ekonomdan daha arзан да. Ekonomdan arзан болғанда комфорт заказ болсақ та. Қаңлатым. Кечке ошындай, почти кечке ошындай oldu. Только пропустите өтөр активность түшіп кеткен. Бүгін ем зорға көтер атсам, адым қайра ушундайларды берет атты. Аз біреушін атмайсам, қайра берді. Майлы, сабыр. Сабырдың түгі саралтын деп қой оля. Сабырлы үшті қылайлы, неш болбой, я? Так, тугандар ке. 10 минутта 270 рубль. 270 рубль 10 минутта. Короче, Карсакқа бардым. Карсактан келдім. Индрайвермен барып, индрайвермен келдім. Келіп, bir zakaz alып келдім. Saat 12 болып қалды. Техника алып келіп қалдым да өзінен, как раз
Teknike girip hazır kuşaktı toygozуп, çaydı içip çıkıp ana işti başlayız kayraktan. Kettik anda. Çaydı içeylik girip kuşak toygozoyluk. Kuşaktı toygozdum çıktım. 9 minutta da geldim. 9 minutta da kançaga geldim. 288 rubl. 1 sentyabr ne olot? 1 sentyabrda litsenziya alış керек болуп атат машиналарга. Биякта без лицензия, без ничего. Эчтеңке жок. Короче, жол аласың машинаны, такси чыгып кетесиң эле. Ошого эми лицензия алыш керек болуп атат. И не судимость деген баягы справканы алыш керек. Короче, бул жагы Москвага окшойт. Сахалин. Азыр көпчүлүгүн неме кылып койду. Заказ ала албайт. Минус кылып рейтингти түшүрүп, активносттерин түшүрбөдү. Короче, ошентип заказ ала албайт. Эч ким заказ албагандар берип коюп атат. Ошондой. Көп телепарк жок бу жерде өзү. Bir 3-4 телепарк болуш керек, нормальныйраак, достойныйраак. Ошолор эми лицензия берки, серки дегендерди кылып берет экен. Лицензияларын алса анан кийин иш кылат экен. Бирок мен самозанят болуп иштеп атам, мага эчтеке келек пока. Келбей эле койчу, может самозаняттерге келбейби. Пока иштеп турайлычы, дальше көрөбүз анан. Линия койдум, кеф гарит болуп атат. Кстати, 139 заказ калды. 7600 бонус берди. 21 августка чейин иштеп коюш керек. 139 калыптыр. 21 чейин 139ду жоолам, жоолбайм 130 менен берет атат. Комфорт жок бу эле дейин деп немен жандырайын деп аттым эле. Экономду жандырсам бул деп ойлонуп атканда берип койду го. Кеттик, газыны басайлы, газыны. Так, Тугандарыки аэропортко келдим, аэропорт. 14 минутта. 421 рубль. Пуркаева, Комсомольскийден. 170 мен комфорт менен заказ берди го. Машина көп өтө. Пробка. Так, на местаны басайлы. Каерде жүрөт менин клиентим? Пуркаевага барат экен, Пуркаева кайра эле. До свидания. Так, 14 минутта да. Тугандарыки 14 минутта да. 14 минутта канча деп ойлойсуңар? Аэропорттон Лелина немеге келдим. Пуркаева Лелина. Мердиянын аркасында. 404 рубль. Бардым, заказды таштадым, жетейин дегенде заказ берди, келдим. Теперь заказ жок. Таштайм, яршадым.
Yaşacan taşla. Так, туғандар 33 минута. 33 минута. Karsakovka geldim. Karsakovka. 1408 рублей. 28 bir 30 kilometre деп берген. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Дальше. Бұл жақтан заказ болу. Бұл жақтан не қылыш керек? Сразу домой қойыш керек, да? Поехали домой қойып, кішіне берді. Күтөйлі бір. Жарым saatқа жетпей. Шықты, шықпаса кеттік. Вызылдаған бойынша пустойлы. Мен жолучу турмуштан бир караган, мен сүйүнүп кубаттап ырдан алгам. А сен болсо кара көз бир сулуусуң, киреги сертен дейдиң эч ылгабаган. Ылгабаган чамбаган кандабаган, өзүң аюшул сен кандай адам. Бул жашоодо бир гана багарынам, ак сүйүңдү канткенде, ак сүйүңдү канткенде актай адам. Аңқытжытын алыстан күлжіталар, алдап қарап көздерін алағачар асманда. Так, туғандар, мекендештер. İş büttü Құда қаласа. Saat 9'dan 22 öttü. Түнгі saat 9'dan 22 ötüp қалды. Başta liniyada жүргөнүмө 13 saat болды. Etti men 8:30'da çıqqanмын ишке. 13 saat. Бирок 13 saat полный иштебедим. Где-то bir 11 saat иштедим окшойт. 11 saatkadan жетпedi. Da иштеп liniyada болгон. Так. Сөздүн кыска нускасы. Общий 7,5 мың иштеп турмун. 7,5 мың болсо 1,5 мың расход. Бензин 1000 рубль, обед 500 рубль. Ошол бойдон чөнтөккө 6000 калыптыр да бүгүн таза. Бүгүн Кудайга шүгүр, бүгүн жакшы болду. Жамгыр жаап, ояк бак болгон үчүн коэффициенттер жанып, заказдар кымбат болду. Шаардын ичинде эми 400, 500, 380, 350 каражашында болду. Иш жакшы болуп кетти бүгүн. Так, не болду? Ошондо 6000 иштедим. Заказ общий. Канча заказ болду? Так. 23 заказ кылыптырмын. 23 заказ кылыптырмын. Ошондой. Кийинки видеодон көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар, баарыңыздарга ассаламу алейкум.